Anyang aki din! Ay, sos, anya ka din tinapasamak kun ka apong isnukay. Saka-saka kamutin ang nagawid dito'y balay. Andak mo tinambaw, no sa dinuti ayan di chinilas kaw. Nagnasiguro ngagmay-may sa. Anya lagi din ni apong isnukay. Napanan nyo ay Napanak nga ron nagdigaw si Jay Karayan. Idi agawid akaw. Diya mo tin makita Jay chinilas kaw. Anya lagi din. Sapay ka barbaro da dya chinilas yaw apong isnukay. Naiyanod nga tanay di karayan. Nalabit na kasta, Rodel Lapok. Ay ka, mangal daw tayo kadain. Ada nalutaw, makbakan. Itay pa'y ana idasar dagiti taraon ay lamisaan apong. Sikalat maurura yun namangan. Mangan tayo nga Rodel, tanay. Nabanuga ka naglangaw yung Jay Karayan. Ay, mabit man lang apong isnukay. Naglangoy kayo iji karayan kunayaw. Iti day taatawin nyo, kabailan nyo pa iti naglangoy. Kabalak pa yati naglangaw yung Rodel Lapok. Ay, napigsak pa yung kahit nga uray bakbakita na kaon. Sigurado ka apong isnukay? Anya a klase ti panaglangoy nga itam mo yaw. Langaw, asaw. Anya? Ay, saan lang nga langoy aso tembok, Rodel Lapok. Kabalak pa iti nakapaklab ngaglangaw. Anya? Saan laray ta? Kabalak pa iti nakadata ngaglangaw. Anya? Oray man nakasigigak ngaglangay kabalak lata. Iyay! Gimatang kamat iti kabarbaro at chinelas mo, Manong Rodel. Uy, kasinsin amay. Chinilas da ito'y ni apong isnukay. Napukaw na ngamin dyan chinilas na. Iso ngay, gatanga ko na. Agkabaw nga minan ni Apong Snooki, kasinsin. Ado ti malipatan na. Un nga raw, kasinsin amay. Kalpasan ka no ang nagdigos ijay karayan. Di na magtin makita dyan chinilas na. Iso saka-saka ang nagawid. Anya laki din ni Apong Snooki aya. Bakit na sursuran daw ni apong isnukay? Saan ang matatao ijay balay? Pumanag na iti arubayan. Saan na mabambannog? Awatan tayo na tanti ugali na, tabakit launa yun. Awan mo tindi sa baling aramid na iti biyag na. Tinapatag, masurutan na pa iti dalan na nga agawit iti balay. Ay, sos, apong isnukay. Anya man hindi napasamakin ka. Idi kalman. Saka-saka ka ang nagawid iti balay. Ngamita. Ay, nakabraka laengin ang nagawid. Ay, ndiya ka mawa. No napananjay blouse ko, apaw. Anya lagi din ni apong isnukay. Diyay mo't blouse yaw ti mapukpukaw ita. Napanan nyo ay Napanak nga ron nagpuraw si Tikardes. Diyak ninamnama nga dagaya magnanaod nga inkantaw iti napanak ka lugar. Anya? Inkanto kunayaw apaw? Wan na po. Ada inkantaw iti napanak ka lugar. Ya puta nagpukaw mo ulat tanti blouse ko. Anya? Sayang pa'y na dya blouse ko. Ta sabong-sabungan. Inalalaang ti mamartak nga inkantaw. Anya? Kabarbaro mat ablaws na itaigam mo, Insan Rodel. Ginatang ko ijay ilay kasinsin amay. Napukaw ni apong isnukay ijay blouse na. Anya? Nakapukaw man ni Apong Snooki iti usar na? Wen kasinsin. Inala ka no ti mamartak nga engkanto ijay blouse na. Anya? Mamartak nga engkanto ko na minsan? Wen kasinsin amay. Dayta timbaga ni apong isnuki kanyak. Adaya mo ti mamartak nga engkanto. Talaga adinan amo ti sasawon na insan. Talagang agkabawan niya Apong Snooki.
Idi na minsan, gimatangak iti ka barbaro a chinilas yaw. Ita, gimatangak manen iti ka barbaro a blouse yaw. Pangaasi yaw, tadi yun ipukpukaw dagita, apong isnukay. Wan, Rodel lapok. Wen, kunayaw, ngam na madamdama, agpukaw kayo manin. Pumanaw kayo manin, asaan nagpakada kanyak. Di talang mo asidag, ti papapanak. Sa anak mo't nga umadayaw. Uray pay, apong isnukay. Saan kayo na sumanursor tabakbakitan kayon? Agtalinaid kayo latan diti balay. Diya kaya ti agtalinood dito'y balay. Awan ti ragsak ko dito'y. Anya ti kayat yung asawa na paong? Awan dito'y unag ti balay ti ayan ti ragsak ko. Awan ni ingkantaw dito'y balay. Anya? No kasta, rimwar manan ni Apong Isnoki, insan. Ay, huwin nga raw kasin sinamay. Rimwar man ay nasaan ang nagpakada. Makapadanag mat ni Apong. Inal daw laki din ni agpukaw. Imbag ko man ibaga na matkan ka no sa dino ti papanan na. Binilin ko pa yan nagpakada kanyak no dapapanan na. Sa di naman nga tan tinapanan na. Ala, no masabat ko iti dalan, ibaga nga agawi din. Magnaak ngamin nga agpadaya, tada papanak. Ay, sige man nga raw kasin sinamay. No masabsabat mo ni apong isnukay, ibagam nga agawi daw. Areglado, insan. Ay, saus! Anya manin tinapasamak kin ka apong isnukay? E di napalabas nga daw. Napukaw jay chinilas kin blouse yaw. Ita, nakapanti kayo laengen anagaway da apong napananjay paldayaw. Jak mo tinambaw ti ayan jay paldak apaw. Kala mo lata na nagpukaw. Anya? Nagalas tila ngayo nagawid apong isnukay. Naglawlaw pa'y mo't nga rod day tapantiyaw. Ay na, agparparangan day ta nakarinken niya urat di tagurong yaw. Sapay kaslak ko del ti karasahin. Yala na mangki di iti numukadanom tane. Mawawak. Ay, langayo pa'y tinabambanog apong. Napanan nyo ngamin Mapana ko ma, ijay nagmula ag iti kamates. Ang lahat nga da nangikat iti paldak. Anya? Malala, agtungpal ka niti pangibabaw nakin ka, po. Yalaan na ko niti danom nga inumag tanay. Ay, namagaanan, ti karabukog ka. Si kamanente umay gumatang dito'y pagilaklakwak iti luplupot, pare Rodel. Uy, pare Juan. Napukaw niya pong isnukay jay paldarang. Iso nga, hingkatangak man kiti. Anya? Iti napalabas nga aldaw. Chinelas ken blouse ti ginatang mo. Ita, paldamot ti katangam. Kasanaw, agkarapukaw ti usar niya pong isnukay. Dinan malagip no sa dino tinangipanan na. Gagangay ti bakit nakaskin kwa na, pare Rodel. Adon, dagiti bambanag amalipatan na. Kasmutla day di apong ko alakay . Ipagarup na pa yan iti bagina, amaysan nga espiritu. Mabayag kanun anatay, ngam si bibiyag pa'y mutlang, pare. Nagrigat ti agawir iti bakbakitan, pare Juan. Agkabaw pa yan. Agkakanat dagiti ibagbagana. Ano saklatan na, pare? Wen, pare Rodel. Mala, mangkita ka ni Tipalda para kin ni apong mo abakit. Di ka matanagan. Tada discount mo, gaputa agkumpari tamag. Kabarbaro day tapaldayaw. Ulitek manen nga ibaga, asaan yun nga ipukpukaw. Annadan yaw dagiti usaryaw. Wen, Rodel, apok. Wen kayo awan. Ngam di yung matungtungpalan ti bagbagak apong. Wen, kun kunayaw.
Awan lakit, gumatangak manin iti usaryaw. Paggastusan amin dagita, apong. Wine! Ay, adagayan pa kita, apong. Da kayo pailat makaammo dito'y balay. Abay, mabayag ka kaday iti papana, mapaw. Ha? Nay, apay adamdamagin yaw, no mabayagan na kiti papanak. Damagak laeng no mabayagan ka tapno amaw. Malamtaw na agawid akapong. Agtalinaid kayo lang diti balay. Saan kayo rumrumwar? Wine! Wen, kunayaw ngam numadamdama, rumwar kayo manin asaan nagpakada. Nala, inakagpunlusain, kat rumwarak mo tayo, apong. Ay, agya manak, tanasangputan kayo dito'y balay, apong isno kay. Sa anak mo na rimrimwar ka, tapaw. Nagmalmalumak dito yung nagtibalay. Nag-rest day at mo ta. Nasaya at angarod no kasta apong. Sa apay la ko mga road, taag na nayonan akasta ta aramid yaw. Agtalinaid kayo latan dito yung nagtibalay, apong. Adamo imut mawasim mang ba, tapaw. Ay, para kada kayo dito apong. Oh. Gimata nga kiti pansit bihaw ni Gina panakalugar. Oh. Oh? Diya kaya ti pansit bihon? Ha? Anya nga rod ti kayat yaw apong? Di ko Oo nga, ti ginatang mau. Anya? Oong ti kayat yaw akanin, apong? Wan, Rodela Pau. Di ko masingsingan. Makaulaw nga uang, ti ginatang mau. Anya? At ti kwarta paggatag mo iti sidaun ta di ilay, Rodela Pau. Wala apong. Gumatang kan tumutan iti bagas. Namin na nakasapulan dito'y balay. Oo na apong. Ibay-bayag mo ti mapan makitsinda, Hape nga ibay-bayag ko ako nayaw, apong isnukay. Una, apaw. Di kagapura, mapan makitsinda. Ano kaya, apaw? Mapan kapayag buya iti sini, ha? Anya? Nawadwad mo na ita kwarta, ngayon tutkukin ka. Agpasyal ka pa, yung sintro ti ilay. Sakbay ka nga gawid dito'y balay, apaw. Why? Anya? Ay sus! Apong isnukay! Anya man ang tinapasamak kada kayaw! Ay! Apay nga awan bramasimang patapong! Ay! Makitkitan dayta, nay! Saan mo ta makit-kita? Tay, nabungak mo iti bulong ti santaol. Ay sus! Anya lagi din na apong isnukay. Nakapanti ka lang nga nagawid. Bulong pa iti santol ti nyabong burita barukong mo. Anyat na pasamak ka na kayaw. Diyak man namaw, apok. Kasla magic nagpukaw jay bra. Karkar na. Anya lagi din aya apong. Di yula amaw no ayan di brayaw. Diyak ngarod na kita jay bra. No sa dinuteyan na. Tan nakakidumak. Anya? Nakakidum kayo kunayo apong. Why na paw? Idi nagmula gatak. Awam mo tan jay bra. Naikat mo tayo. Anya? Kahit, ada ka di, nakakita ka da kayo, akas tatilang ngayo ang nagawid dito'y balay. Ada! Sino apong? Nagiti karo ba? Anya? Ay, di kay lakit nagbainin, akas tatilang ngayo ang nagawid, apong isnukay. Kababain ka dagiti madlang people dito'y lugar tayaw. May sakmot ang nakakita idi kalman kini apong isnoki nga awan bra na nagawid insan. Inot mo't na malablabusan ni apong isnukay kasinsin amay. Chinilas laang ti mapukpukaw iday.
Ngam itamot tin. Bra kas kada palda ken blouse ti mapukpukaw. Anya lakit din nga agpaiso. O na yan ni Apong. Anya talaga ayat ti mapaspasamak kan kuan. Diyak amo akasin sinamay. Mati kawakaw ni ti mapaspasamak kin ni Apong Isnukay. Kat, ayan na nga rod ni Apong ita. Ay kat kas iti sigod akasin sain. Rimwar man din na sana nagpakada. Anya? Nagsapa rimwar kasin sinamay. Naginagawan ti lawag kensip nga. Yam saan pa ilaga nagawid di jay balay. Ay na, talaga masuruna kon kasin sain. I love you, Richard. Ay, ayatan ka. I love you too, Isnukay. Ay, masikugak sa amutan, Richard. Ha? Pagkunam nga ay bakit ang kan? Panagriknak gamay. Kat, aginaw ako. Aginaw? Ha? Ay, rabi una yan. Agawid ako. Ang mga nusap sa pulon na kun ni Rudel nga pukaw. Bumangon ta nga, Rudan. Dito nagidanta lang, gutse. Ala, sige. Juan, Richard. Anay ka. Nagsakay. Nasugat sa amot dun ti patong kaw. Ay, nagkursang ngamin, tinagidaan ta lang gutsay. Agasam tulata. Niti marapait, kasugat mo. Isnuki. Nan. Amot dun dito, jay pantay. Nagikabilam ngay, Richard. Sumalagay man nagbangsay. Ay, tsaka mo. Awang magagpay saon. Kinunuin ko sa'y kulay ita. Ay, nagsibngat. Yak makita no sa dino, tinangikusayam iti pantay. Kasanuak paitan nga agawin. Mukon. Ato iti langgot se. Tay tapay lang ti ihabong mo. Dita. Tapno makawid ka. Ay saus. Rabrabi kayon anak kasangpet dito'y balay. Apong Isnukay. Anya manan tinapasamag kada kayo, Apong. Simangpet kayo dito'y balay, anak kalabaws. Langgot sila ang tinyabong yudita. Ay saus. Di ka nagsaupay, Rodel. Ingkalaan tay mirtayo late man. Tagasak ti sugat ti patong kaw. Anya? Naramas kayo kaday, Apong Isnukay? Sino tinangramas kada kayo? Awan, tinangramas kanyak. Siya, tinangramas. Anya? Malalala, tingay kantanay. Ay, nasanit, ti sugat, iti patong kaw. Kan, mga lakamitan, iti sapin kaw. Ay, uwan, Apong Isnukay. Makadlawak Itay pa'y apumanag na ni Tata Richard iti parangan. Kasla, adaur-urayin na Nay, pasaray kumita dito'y balay umasidagmatan dito'y tirasa. Adaytan. Nagsagsagawi si ula nga limabas dito'y batog kaw. Relax laang ti pannagnana. Akasla di nakita anak katugaw dito'y tirasa. Imadayaw na nagpadaya. Ni Apong Isnukay jagin inot arumrumwar iti sikigan ti balay. Ay, panggap na laki day ti umadayo manain. Ay kun kahit. Ay, sinurot nanti dalan niya agturong itayan ni Tata Richard. Tinasayaat. Limod man asurutek ida.
iti bibig ko at na sakit. Nyam, nyam, nyam. Richard, hinayadam mo ta. Ha? Ikaw na yagapura. Nakukwam lang dayta. Ay, sorry. Pasensya ka, ti Snooki. Mailiwak lang amin ka. Mahiliwak ko na nakaturog pa mo dayta. Kimrot pa lang. Yapay lang iti rurayam. Ringam Snooki. Ay, Saus! Nagalas tilang ayaw, apong Snooki. Tata Richard. Rodel! Dito ipay mat kalidaan tinagidaan yaw. Ay. Amok itan no apay nga agpukpukaw ti usarmaw apong Snooki. At damot gaya milagro nga aramidin yaw. Rodel, apaw. Tay. Pakawanan na kami, Rodel! Alala, agsapin kayo, apong Snooki. Tata Richard, saan arumbag dito ti pagidaan yaw? Kasanaw, no ada sa bala at tawa nakakita ka na kayo. Ay, kababain. Ay, wain. Ay, karta nga po dati ang sabi ni Snooki. Wine. Paspas! Ita, taadata yun dito'y balay. Apong Snooki, Tata Richard. Anyat plano yaw nga ramidain. Ay, ayat ni apong mo nga Snooki, barok. Kat nakasaga na ka mangisak lang kenkwa na iti altar. Saan pa'y matanaladaw ti amin nga uray? Bakit kanlakay kami? Total, agpada kami matanabalaw. Iso nga agkalaysa kami niti kabita na panawa. Puno dayta, Rodel na po. Agbalin mo ito nga apong mo ni Richard. Saan nagngagkadkad ito dayta, apong? Karbangan nyo dayta. Manipod ita, saan kayon amapan aglibas nga aglabing-labing iti kataltalunan? Maragsakan agmat iti panagsimpayon, apong Snooki, ken apong Richard. Agkalaysa kayon iti kabitan apanawen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ato iti sweldo ba kay? Naitatir urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May ngamin ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan barutawan. Aghanda tayo kumamot iti uray basit laang. Anya nga ro nga iti luto mintong Christmas ba kay? Uray, may 1 kilo a pansit May 1 kilo a salad, kan may 1 kilo nga spaghetti, mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Aywan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung naibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no, saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo na tayong tagkaw. Kanya kayo matilotun tayo itong Christmas, kanakan. Kat si kaman, Uncle. Noanyat kahit mo ako iso. Madayta ka man na kunakaon. Inton ko han, nagluto ak, di yun tumamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, Uncle. Kanya, Unang Uncle, siya akong ti makamo ang bayad. ay na, ay ka mayatak ay ti daytalan daw. Siya akong ti mang bayad, Uncle. Ngamno dapay kahit malutuin, si kamatin na ti makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansayt. Ken nagaramit ak iti fruit salad.
Ta isumat ti kaya dagiti anak mo. Katuwa na, Anggal. Basta dyan lechon, siya akong dumakamaw. Order mo lang, Anggal. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang kami nga may agorder iti lechon na pang Christmas mi kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay katuwan ah! Di ka nakakanaw timang bayad, sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel mo't nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, uncle. Ay, naku namon. Hala ah, umunag ka pa, uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka, unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di ditoy? Ha? Ay wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas daaw kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da nga'y kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api adamangam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Kat no kayat mo akit agorder kamat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag na agorderak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay, no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay. Ay, isulakit ti agumatang dalang at iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ni nanamat, awan nakapak. Naamwaklang anapan kano nag-order ni Tata Mario iti lechon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay katwan anana, apa isulaya ti makagatang ti lechon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay nagganasan Anita. Ay wan anana, iso ano kayat yo, umay kay to ibalay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy kan lechon manok. Adda pay macaroni salad me, kan pansit bilao me. Adda pay lasagna, adda pay cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apanak abakat. Tao may kami to yung balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiwan, Anita. Ha? Kasla ito pa bilang-bilangam na iti kwarta nga inintag cooking ka. Ay, wanla kay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Saan ang balit minsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya? Iso pa nga asim ha. Tasaan ka kung mga agungungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya? Wanla kay. Saan na balay minsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. Apay makaanay iti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makamo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kinispagiti, kuhuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya? Jak lakit di kahit panunutan ti tattao. Asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Anya lakit din. Ay, kasla utag palta ta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagisawakan ko anak eh.
Isabi na bayaklat ta na sumanaoy, di may dito'y balay. Nag-order akit lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may, kun may sa, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan Day tangarod kat. Amin matlangan kat pakibiyangan kan ikan na itimadi ka ipapanan. Di pa lang order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat panunutan na kano anay bag. Agorder sa jay ko naksumait, ang mumutin na nita, nuan niya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kayong kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingke, Mari Anita. Ado talaga Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka niya adumot at isagana. Sa bagay mo't kit diya. Mabit lang. Anya nga dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo. Kaskala ignoranti mo. Anya? Paputok daytoy. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi daytoy. Anya pingay. Ay kat sana all ang arod. Sana all at paputok na inton bigat. Siyempre adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree mi. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ama i-post iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga ure naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nala nga ron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon tagluto. Kaya nagisambot ka nagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, mare. Apay ta nagadumot, hindi lutwang, bakit? Ay wan ado talaga tilutwag. Ngam pangasim aguli makalaang. Saan ka man asumanaot Christmas na Christmas. Anya? Nagadum ba kahit ang mga nusan tayo, ang maibos sa amin na kita, kumasayang laing. Sana parikot day tabor show. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na tapno amo da nga adalityon na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, nay, adapay paputok a ginatang mo. Ay, wan ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan dahi ito apaputok? Nangina dahi ito apaputok lakay. Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunakmanan. Nala, rugyam nga rurin tagluto. Uray lahat ng teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki iteng. Napimpintas nga amang tiletsyon ahandami di Christmas. Ay pagkunama, Anita. Wan nakita nga min ti post na lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple la ang tiletsyon da. Ngam tiletsyon may ay, adda apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapaniti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin matlaangan kat madlaw mo. Tinapatag akat adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan ba isa, kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takundi lechon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang naghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamat. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko paputok dala kay Mario. Saka ti lechon da awan apol itingiwat na. Nyalakit din.
ita teletsyon nyo di Christmas. Ha? Tapay ka na, bakla? Nakita na kano ngamin timpos mo iti Facebook, tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggay shoes. Ha? Anya? Wen, tata. Tilitsyon nyo kano ngamin kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apple itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kit anya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal la unay king kuana. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom tata, nakunana pa'y kano, adito ayan tayo, kat isudala ang tada paputok na idi Christmas. Anya? Oray day ta, kaya napan na yung bagbaga iti tao. Katuan, amom mat na Anita, paramag nga oray saan mat akapaparamag, salbag. Ay, anya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kwanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apple? Iso nga one apple, yung iwat tilitsyon may. Anya laki din. Nay, nakaskas daw, manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita, agbaro atawan na nakamulang-lang ka. Ay, kimay sa itong bigatan ti baro tawan. Apay, awan handa tayo. Makit lang nga rodan nga awan sa ludsod ang pailaan. Ha? Nya laki din na. Anya, apay, awan na bati ka na kiti sweldo kanya wawa kuking ka. Ni, to sa ludsod ang pailaan. Kat amumad nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya, kaya mo sa winning gastos mo amin di Christmas siguro tatayaw. Sumardang ka man si Kabursyo. Ang mga no sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga, manakamulang lang ka lang, kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kay. Itabaro atawan, nakamulang lang ka lang. Nyalaki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang kay ti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahi ti kanya. 10,000. Imbayad? Abay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. San ka kading agorder pang New Year yo? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita. Awan nga rod igatang ko iti handami iti baro tawon. Apay ni awan, mare. Apay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan kumari. Awan nga rod Agbarutawan ka anakamulang lang no kastala. Kasi kamat. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo nga uray mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay, da kayo lang taada paputok na. Anya ngay ita, awan lang arudhan dayo into New Year. Akaalaa. Anya ngay nga rod, aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Amaw, no niya tibagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man tilang nga nagiti ubay. Ngawang pulusan da tayo itabaro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka na kiti karuba abisya mga isagsagana. Itanda na. Kwa? No sana ka po iti kinaparamag mo. Saan tayo kumakastoy? Kalati pimpiman ang ngawang pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali, di pa awang pa'y makanay. Ay, nga. Ang gastos mo amin, ti kwarta di Christmas. Di ka la pinanono mo, ti sumarunong alal daw, may. Kanya lagi din na yan, ita, may. Ure! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay ma'am. Nanadaw ka ba na nanya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga? Nga bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, katsana bali Uray nangi na tabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay, paikaktupay nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat, ad-adamanan abagay mo Ano pa ikam iti glitters na? Anya? Manang Elma? Inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inungtan nak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod. Kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas. Ngum idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanonotak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa lang nagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawanak ngamin anak kareeng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidag. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw, analadladaw kayo. Bakay, ito pa mo na itatibay. Tanay, rabing, maturog tan. Saan pa'y analpas na iti buy-buyak a drama? Maladaw kang tumanan na mariingay. Siyak tumanan di pabasulam no maladaw ka yung opisina yaw. Saan ka kadi amadanag ang lakay, tag-alarm akon. Masigurado, asaan akon amaladaw inton bigat. Bakit? Agriing kan? Agriing kan, nagununin di alarm mo. Agriing kan? Bakit? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, nagsakit! Ay, naladawak manan. Nag-alarm ka mang, saan ka mo'y tabi mangaw? Siyak may tinakaring. Kunak ariingan nak, kita man di oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumra kaya trabaho. Ay, saan? Na, mala, makaamu ka nga raw. Manang Elma. Ay, Nalpas mo ka din di trabaho? ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y but, ayan na ni manager. At the meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka nagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan batan? Sikakit di imod. Apay kumasaan. Sakmat ti maungtan. Saan mon ang report? Malagip mo ka, dede inorder mo kanyak at yudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mon abayadan di inorder mo? Kahit mo asawan. Ilibre. Pasurutak pa ikiti na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, ubububon. Sige. Ay, saan ka nga i-report? Sige. Agtrabaho ka nga rotan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wun Ay, ngam na eh. Kalpasan na, nag-retouch ka.
agtrabaho kan ah. Ay, daytan samot nagretretouch ti inararamid mo, Manang Elma. Saan mat si kamot? Mangan takit din ta amom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diyak kayat apadasan. Ung tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day jay a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? One. Urayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanikaw sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot ka ang tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramid mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Ay, apay dagitoy duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock dagitoy. Kasi daawam ko ma. Para niya dagitoy aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko mati nakaskas daaw dita. Wen angam apay uri la dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ti silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay dagita nga alarm clock iti parbangaw. At niya laki day. Ilma, agling ka. Ha, di alarm clock ko ngay. Apay di mo mangmangag. Agigiddandan nga gununay. Ay, aywan, nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siya, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapana ko naglutaw. Ita, nakaluto akon, agun uni dalata. Agam sika, nakaturog ka pa lang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, iti awanak. Ay, saan mo talaga anala sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro a sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy a brand kin kulay. Ay mong gayam, nagatangam iti dayta, tagumatangak mamet. Umapal kayong samot Ni manager talaga. Oh, ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Itala nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mauawag kanya. Mariaw, anya jar aribungbungan da di opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Kapaya nagkatawa ka. Saan ka di arumbang nagkatawa? Awan ton timang sita kanya. O saan mo ka di adamagan? No, asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan kuana? Ni Ma'am Dilayla. Ania, ni Dileg? Day kaabay ko dita opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Iso itan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta itipod no anagan na,
Ti Laila. Kasano ang mapasamak na ita? Idin ta, mas nabayagak pa nga amang ngam isaw. Ay, duduogan akong ditoy. Sanak pa yan na i-promote. Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day ta kanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Ay, kaya di nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita, makauwit ka pa ilaang may. Amaw ni Diling ang katrabahwa. Nay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Na-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso, ti manager may. Ay, di na manrabakin iti kasta bakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din ti promote na. Anya laki din ti kastuyan. Kasano na pasamak na ita, kit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Iso ti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan na ita nga impadamag mo kanyak bakay. Bad news na ita. Talaga bad news. Bakay, ayan na nga dagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Di magayam diling ti manager yawn. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yawn, uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, day ta diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumbaga si ka, adayo na lalaing ka, nga miti na diling. Iso abay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kaw. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimag. Awan timang sita kanyak, uray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kapik. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager, Ay, nagmayatan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mang sita. Naawatan dakmot siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, inanganak ko. Kan may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apa ay mamimuanak? Basahan mo latan Ay, aguray ka tag-chismis na pa'y man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo't. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am mo ta. Angam dito opisina, sa bali mo ta nasalitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabali mo ta ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manon kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo na ita skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibagak abagay mo na ita sapatos mo. Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo da ita kulot a buok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat san kan amang angaw. Mala, inak man lag trabahon. Kita tuman di output yo. Ay, wan ma'am. Ay, grabe matikin na istriktonan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Ay, nagsama pa ya bakay. Bumangon na kontanay, narigat ang timala daw.
Kunang man nun ni Diling ti manager yan. Ay na, perme, iti kina-stricto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kat agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog pa eh. Saan ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan ti masapa ang maring kan agluto iti pamigat. Nagmayatay na biyag tikas tao. Ay na, yalaki na eh. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mga anay, bakay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Abay, saan ka kanipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anyalakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod. Ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng di kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga agsend iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka iti content mo, bakit? Iso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuisay? Kat amin mo't amakit-kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay ta? Ni Gurya agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling blogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulak ta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan magkaskan na bakit ang lalaki din. Ay nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo na giti content mo. Makakatawak na tanong ka sadya amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak na giti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agarami iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururno. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang proud ka. Karagidar aramid. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot, For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat pailaan nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Makauma abuy-buyaan. Sige akit dimet gurya.
No siya ka magbuybuya ka iti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kaya siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka iti sursuratan na tanagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakat drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunak tumot. Ay unay kan Korea. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kunam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gloria. Awan mo ti dakas, ti panagkoncontent ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuala. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kindi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kindi. Tapno adaman, ti pakakumikomam. San ka tatay tala, mangdadadaw ni ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ang talaga lakay. Ha? Tapay. Kitaon da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo Kat manuay tinaurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. Adamat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matan i-withdraw. Mangtid kamot iti balato. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya dahi ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na? Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Katpud naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di nakaruba, agaraming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka Tamas aduti oras nga awan aramidram. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ka dyak amaw. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't Nyala, kay din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkunan ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea.
Nagkado ka nga. Aramay da ka talaga Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isopay nga ipos ko inton madamdama. Danmarts, Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds, kas kuma iti maangay akalaysa, anibersaryo, panagkasangay, ken iti anyaman nga okasyon, awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez. Iti numero 0956-045-3280. Wenno iti Facebook, ken Messenger na, Dante Martinez. Danmarts, Lights and Sounds. Kita ang kadita impus ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Sak ni Goria! Mangrugi itakat at vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agrara na talaga. Gapulang tanakita na timpus ni Marta, iti na minsan nga aldaw nagsweldo iti Facebook. Naus mo tandidang. Ay, mayaman. Nasaysayatan day taga-arabiden na. Gamti inal daw, mapadmakichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit deng. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Naawis tirik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na di Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes na mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wala. Awan mat maawan kan kwa na no padasan na. Wen man, baring ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wen lakay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagati ipubos na iti Facebook. Tasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbaga mga video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa, amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon a views na muta. Nyalakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, isuwa isbuak matan nga isbu. Hais! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam Di mo kunay na ta video kiti content mo. Nice. Isbaw. Isu nga rin nga in video taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti dayti nga video, kat ag-viral. Andan laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dayta. Anya kamutin. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti dayta, Anton. No agsweldo akto mo iti Facebook. Sikat ti ad-adama kinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa. Nagalas ko naktumay. Sumanao.
Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Ay, agdalaw! Nay! Nagnyising aro data ka mo, kakababa ay! Anyaman ti ni Korea. Kastamatan. Hay! Diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman ngagbali na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo panagisbo. Kan panagbawas na content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana ay na. Kasta una babayin kon. No way. Dak pulos inarapapa makaasawa iti kas ken ko ana. Ius. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, billion views lagit din ni Guria din oras, salbag. Saan ang nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot at ipan na kaibabain ti anak dano kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes jay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria? Kaslasan mo nga pampanunaut. Saan akas lanana? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, itidabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga nana. Kunak lakit din sa inyo nabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi ikinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at imapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan anana. Puno na ita. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka na dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot nga anal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Guria, anya mananday ta? Talaga amang ibabailin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan day tang arami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya ti parikot mo, Anton. Apo, nagado ka ngay bagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaong ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kan isir mo mutan adi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbagaan. Alam no day tatikat mo nga aramiday, ti pa kay babayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama.
Ngam may met pa'y kida buyain, dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin yung dagiti kawis mo. Agawid ka lang ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, kurya. Nilaki din. Nagkalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.